Ono što me najčešće pitaju, to je koja je razlika među pro stola i onog vašarskog koji smo mi navikli. Svima je poznato da onaj vašarski stolovi na žetone, što smo igrali stalno, imaju glatko staklo dole i igrači su četvrtasti, ovde su igrači zaobljeni, staklo je peskirano, loptica, razlika je i u lopticama. Pokazat ću vam sad, ova bela loptica je sa tog vašarskog stola. Glatka je, a ova je profi loptica koja je gumirana i ima malo gripa. I mnogo bolje prijanjanje ima na površinu. Evo razlike među pro loptice i na vašarske. Mnogo se bolje kontroliše. Bukvalno se lepi za igrača. A ova vašarska sa Fabi stola ne može da se pričepi, tek tako i beži. Kako bi to otprilike izgledalo na ovom profi stolu ove loptice. To su šutevi koji su se praktikovali na svim onim vašarskim stolovima. Ali postoje sad novi šutevi koje ne možete na onom stolu, već samo na ovim profi stolovima, a to su 5 stolova, postoji Tornado, Leonhard, Bonzini, Galando i Roberto Sport Top Speed. To su 5 priznatih stolova na koje može da se igraju turniri i svetska prvenstva. Postoji i ostali proizvođači stolova, ko zna koliko, pretpostavlja se preko 1000, na njima naravno može se igra isto, ali samo ovih 5 su svetski priznati i ima nalepnica ovde, na svakom stolu, pokazat ću vam kasnije kako izgleda, koji je brendiran i samo tih 5 proizvođača prave stolove za svetsku rang listu. Novi šut, što sam vam bio rekao. Poznati kao pin shot, jer se lopta pinuje. I najčešće se koristi taj pin, snake i pull. Pull sam pokazao malo pre. Ovo je pin. Jedan interesantan šut, snake. Drži se pod lopticu. Najbolje nalaženje mesta gde da tu, da ovde je kada zaobiđete lopticu i naslonite ovako. Povučite na gore ili na dole i samo okrenete, zarotirate igrača. Nijedan od ovih 2 šuta što sam pokazao ne može da odbranite na refleks, da stignete. Već morate da branite nasumično, otvarate i zatvarate rupe. Protivnik nikad ne zna koja rupa će biti slobodna. To su američki nazivi, engleski, tačnije nazivi. Pull shot, to sam malo pre pokazao. Znači povlačenje i šutiranje. Pull shot ili pull kick. Isto ima od ozdo push shot i push kick. E sad, još jedan šut koji ne možete da izvedete na onim stolovima, koji je već malo komplikovaniji, treba se dosta vremena da se uvežba, to je slingshot. Slingshot. Ovaj šut je atraktivan, ali se ne koristi često jer veoma je zahtevan i nije najprecizniji. Koristi se samo u totalnoj dominaciji za publiku. Inače, loptica se odbije od zida i u trenutku odbijanja od zida se upućuje ka golu. Ono što je najbitnije, to je petica. Više šanse na trojici, više golova. Ne dolazi loptica do trojke, nema golova, gubi se utakmica. Kontrola
i dodavanje, nešto najbitnije. I prijem. Sve ovo se vežba svakodnevno. Prijem loptice. Sve ovo mora da bude savršeno. Ako me se pobedite. International Table Soccer Federation, oficijalni sto. Malo pre sam pominjao, nalepnica brendirana i serijski broj stola koji je proizveden. Sto je prelep.